A ko to ima? Ko je ono po meni pravi dokumentarista, ko samo izađe na ulici ono s tekom, zapiše sve što se dešava, ode kući odsvira to Fazla. Meni su Fazlne pjesme ko ona vremenska kapsula. Ja mislim kad bi čitav svijet propao u nekoj kataklizmi i kad bi ostale samo Fazlne pjesme, ja mislim da bi naučnici budućnosti bez problema po njegovim pjesmama mogli rekonstruisati 80. I što je meni još kod Fazle dobro što su mu sadržajne pjesme. Recimo, jedna njegova strofa sadrži koliko nečija pjesma čitava. Ima onaj stih život mi je pusta plaža, ali zbog tog ja ne brinem, ti si moja tetovaža i ne mogu da te skinem. Meni je to je savršeno, to je koji spomenara. Prije curce su prije u spomenarima na zadnjim stranama pisalo one stihove, ono, to je samo 3-4 najbolja stiha cirkulisalo. Najbolji je bio onaj, kada vidiš mačku da se na plot penje i povuci je za rep, sjeti se mene. Ovo je bolje. Ovo je bolje, jer vi ovu pjesmu možete čitati na više nivoa. Prvi bi ono najpovršniji bio da je lik toliki emotivac da on sad svojoj tetovaži pjeva pjesmu. Ali kad uđete malo dublje u analitički, u poeziju, vidite da on stvari ženi pjeva. Jer kaže, ti si moja tetovaža. Važa, staro žensko ime. U knjizi muslimanska ženska imena i njihova značenja piše tamo vasvija vasva važa, vidi vasveta. I šta ja cijenim kod njega, to je što je on priznao te svoje osjećaje pred svima. Jer zamislite ono starijoj nekoj ženi, jer on ju zove teto, ko zna koliko je ona stara, reći ti si moja i onda nestane na tom, nego ide dalje pa kaže i ne mogu da te skinem. To je meni bezvremenska ljubav. Ali šta je meni najbolje kod Fazle, što je čovjek iz naroda. U svakoj pjesmu je nešto ja sam kokuz, ali to ne znači da mi ne može biti dobro, da ne mogu uživati u životu, pozitivno gleda. Kako znate da ste kokuz? Prvo, 3 imaju znaka. Prvi je, ako znaš imena svim onim likovima što se griju zim pored vječne vatre. Drugi je, ako često koristiš riječ cener, u značenju 10 feniga. I treći, ako kupuješ hranu u second handu. Ja nisam nikad hranu kupovao u second handu, probao sam, rekao su mi da ne drže, ali jesam jednom na autopijac kupio pola tegle džema. I autopijac je, recimo, to je nešto o čemu bi Fazla svirao. Ja volim pravo otići na autopijacu. Meni je, ali nije fol ako nemaš para, moraš bar nešto para imati, da nešto kupiš. Nije bitno jel se sviđa to, nije bitno jel ti treba, nije bitno znaš li uopšte šta je to što kupuješ. Samo je poenta da je odgovarajuća cijena, da pokažeš da imaš i ti kupovnu moć neku. Ima na autopijac tamo par onih štandova gdje sve košta po marku. Ali čim prođete dalje, tamo su onda oni štandovi sa jeftinom robom. Znači, još uvijek je godina 2041. daleka budućnost. Izlazi Fazla u havajskoj košli Fazli 82 godine. I pjeva. Rano jutro nedelja, u džepu imam cenera, daj 10 feniga, za pravac autopijaca. Danas se osjećam sretno, možda nađem nešto kvalitetno, možda padne dobar deal. Možda kupim jeftin telefon i pola tegle sa eurokremom. Nema tog što ne može oprat persil. U kompletu ti dođu nane i štake, gojzerica lijeva, katana i nunčake. Koliko je taj goblin sa likom Bruce Lee-a? Koliko košta knjiga, praktična sodomija?
I samo ako nisi totalni pe, jeftino ćeš uz nju dobit pozlačen set, egipatski papirus i neki neizlječiv virus. Ja ne znam u stvari što ljudi ne vole fazne pjesme, kao duge su i puno nabraja, ali nije, vjerujte mi, ja sam mislio, to je samo uvod, čim prođe 2,5 minute, budete nagrađeni, bude romantična ljubavna priča, samo sačekajte, vidjet ćete. Marka i poza japanske mange, pola marke za dječje tange, ne može ništa niže k vragu. Preskupo za robu sa smetljišta, ali ako i ne pazarim ništa, možda tu nađem za sebe novu dragu. A šta sam rekao? Danas se osjećam sretno, možda nađem nešto punoljetno, možda nešto padne na moj seksi pil. Tu su se rađale ljubavi, tu su se sklapali brakovi, tu dovučeš auto da ti ugrade plin. Morat ću samo ovaj zadnji stih izmijeniti. Uglavnom ja ne znam što ljudi ne vole ove duge balade, valjda sad samo hitove vole.